Srbiji postoji neka želja za revanšom. Mi se osjećamo kao u skladu sa onim pobednici pišu istoriju, da smo mi poraženi, da je osuđeni su srpski generali, ministri, predsjednici na 1200 godina robije, da ni jedan nije osuđen na 5 dana zbog zločina nad Srbima, da postoje dvostruki standardi i verovatno iz toga se i dešavaju neke neprijatne scene i negiranje. Ali vi, recimo kao voditelj, pošto kad nema druga strana, kad dovedete ovdje 3 optuženika ili osuđenika, vi onda treba da budete druga strana. Zašto ih ne pitate sljedeće? Da li je jedan hrvatski vojnik ratovao na teritoriji Srbije? Nije. Da li je jedan bošnjački vojnik ratovao na teritoriji Srbije? Nije. Prema tome, znači, to su stvari koje su neoborive. I druga stvar ključna, koju nećete vi Srbi da sagledate. Srbija je sjajno prošla u Hagu. Kako sjajno? Evo, ja ću vam reći kako. Kako sjajno? Evo zato, čak gore 1200 bolje godina nego Hrvatska. Da, ali sve na personalnoj odgovornosti. Vi imate presudu u Hagu za... Čekaj, niko nije osuđen za Oluju, za protjerivanje 250.000 ljudi. Niko nije osuđen za 250.000 ljudi protjerani sa Kosova. Jedan čovjek nije kriv. Vi onda probajte da razumijete težinu presuda za budućnost. Dakle, vi imate u Bosni, za zločine u Bosni, presudu u Hagu za udruženi zločinački poduhvat sa Hrvatske države na čelu sa Tuđmanom. Znate za tu presudu? Da. Vi znate da je ta presuda... Ali to je za zločine nad muslimanima, ne nad Srbima. Nad Bošnjacima. Ja vam sad govorim o težini presuda vam govorim. O tome šta može imati reperkusije za budućnost. Vi, bez obzira što svi znamo da je tadašnji režim Republike Srbije sa javnim i tajnim službama, sa vojskom i svim i policijskim formacijama servisirao ratove, a to znači implicitno i zločine u Bosni i Hrvatskoj. Dakle, vi nemate sličnu presudu prema Srbiji. To je dakle činjenica. To je činjenica. A što se tiče brojki, znači one su zapravo proizvod ovog što sam vam prethodno kazao. Ratovi su vođeni na drugim teritorijama, što znači da se ni na koji način to ne može staviti u istu ravan, iako bježimo od toga da uopće zločine stavljam u ravan i da ih vaga mjerim bilo po broju, bilo po količini. Ali to su dva veoma važna momenta. Ali ja samo hoću još ovo da istaknem. Znači, pitanje odnosa prema zločinu sam pojasnio, ali pitanje, dakle, pariteta. Znači, sve što Srbija sa bilo kojim režimom radi prema drugima unutar nje, njoj će se vratiti u Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj. Dakle, to ovdje niko ne uvažava. I vi sami, evo, na emisijama ovdje, vi imate gosta koji, kad mu postavite neko pitanje, recimo, koje se tiče unutarnjih odnosa u Srbiji prema Bošnjacima, Mađarima, Albancima, bilo kome, vi imate jedan čitab, što bi rekao Ero i Kadija, ona priča, i jednu vagu. Što prebacite to na Hrvatsku, Bosnu ili Crnu Goru, vi odjednom imate drugi kantar. Pa ne može tako. Taj dvojni standard će uništiti svakoga. Znači, moramo se saglasiti o principu. Šta smo imali 2007. godine? Ugrožavanje islamske zajednice, otimanje objekta. Šta vam se sada vraća u Crnoj Gori? Pa baš to. Crkva je podržala razbijanje islamske zajednice 2007. godine. Evo sada ju se to vraća. Vidite kako boli. Vidite kako kad se vrati meni, kako to izgleda strašno. A tada je bilo tog Satru, tog Zukorlića koji se šepuri, dolje pravi neku džamahiriju ili šta su mi sve već govorili, sjećate se, jel tako? Dakle, ne možete, znači Srbija je tada htjela da pravi srpsku islamsku zajednicu, sada će vam praviti Crnogorsku crkvu, pa će vam kasnije praviti Hrvatsku pravoslavnu crkvu, tako? Pa Kosovsku pravoslavnu crkvu. Zašto? Zato što je crkva tada tražila sebi pravo na nadgraničnost, a nama zabranjivala nadgraničnost. Pa ne možete, gospodo, znajte, prvo, moralno to nije prihvatljivo, duhovno nije prihvatljivo, a drugo, politički vratit će vam se. Kako u našem narodu kažu, učin doček. Učini, dočekat ćeš. Prema tome, to je zapravo nešto što definitivno u Srbiji se mora dizati glas protiv toga. Znači, hajmo utvrditi principe. Šta tražimo za sebe, dajmo drugima. Bar na nivou principa. To neće moći tako brzo. 90. godina, kad su počeli razgovori oko raspada Jugoslavije, američki predstavnici su upozoravali Slobodana Miloševića. Da li je on za etnički ili istorijski princip? On je rekao,
da je za etički princip u Krajini za Srbe, a da je na Kosovu za istorijski princip. Oni su mu rekli, potvrđujete ovo. Ne može, ako vam odgovara tamo etički, a ovdje istorijski. Upravo to. I to nam se obilo u glavu, nažalost. I u tome se nastavlja. U tome se nastavlja i zato ti ja sugerišem kao voditelju. Postavljaj ljudima moralno zdrava pitanja. Neko ni pričaju šta hoće. Ali vratite ih na taj, kad nešto pričaju za sebe ovdje, za Preševo, za Sandžak, prebacite ih malo do Hrvatske, prebacite ih malo do Crne Gore. Šta tamo tražite, a šta ovdje dajete? Ne možemo mi ovdje, vidite, ja sam skoro gostovao na RTS-u i pričao o bosanskom jeziku. Novinarka javnog servisa, dakle, bosanski jezik, ona kaže bošnjački jezik. Kažem, dužni ste poštivati zakon. Znači, Ustav i zakon su omogućili jednoj nacionalnoj zajednici da ona se izjasni etnički i jezički. I ako je taj zakon meni priznao da je to bosanski jezik, znate šta ona meni kaže? Ja, kaže, slušam naše akademike. Pazite, ona ne sluša zakon, ona gazi Ustav, gazi zakon, bez obzira što je to javni servis, nije to čak privatna televizija koja može sebi dati neki komoditet. Znači, šta je poruka? Poruka je da mi zapravo u ovoj državi imamo dvije države. Imamo državu i paradržavu. Imamo, dakle, jednu državu koja je ona od opštine do skupštine, je li tako, države. I imamo drugu državu koja je neki dio crkve, neka akademija, neko podzemlje, neko bezbednosno, neko ne znam koje podzemlje. I vi vidite kako to funkcioniše i vi sad imate tamo, tačno vidite, dobije se nalog i oni uporno sada bošnjački jezik. I sad, šta kažu? To se tako kaže na srpskom. To su te uvrede i te nepristojnosti. Dakle, jeste li kad čuli od mene da ja upotrebim nešto za srpski? Bošnjaci govore bosanski jezik. Zato što je to tako usvojeno na svim nacionalnim bošnjačkim institucijama, usvojeno zato što se on tako zvao i u doba osmanskog. Prvi rječnik koga je u Skufiji napisao preko 130 godina prije rječnika Karadžića, piše Bosnavi, bosanski, osmansko-bosanski jezik. Dakle, rječnik. Prema tome, to je preovladalo da se, ali više nije ni bitno. Bitno je kako mi pravimo odnose. Pristojnom svijetu, vi kažete, kad se upoznajemo, vi kažete, ja sam Milomir Marić, zovite me, ako imate nadimak, rećete nadimak, ili me obraćajte mi se ovako, onako. Znači, ja, nepristojan čovjek će da kaže, kako ti to ime? Pa nije tebi ispravno ovo, nego ti je ovo. Znači, tako rade nepristojni. Ne, kao što se vređaju Albanci sa Kosova kad ih nazovemo Šiptari. I onda kažemo kako vi sami za sebe kažete da ste Šiptari, a nama ne date da zovemo Šiptari. Jasno. A vi sami znate da zapravo ih u inat njihov to zovete. I da to radite da bi ih vrijeđali. I oni se isto tako ljute zato što znaju vašu namjeru. Vi znate da je tako. I kono mala djeca, znači sad oni se ljute, a vi im u inat i vi dokazujete srpski patriotizam, to sam se naslušao i kod vas ovdje, tog utrkivanja, ko kaže Šiptar, sad on je veći patriot, pa on smije, pa on ne popušta, znate. Mislim, to je tako jadno, prvo politički, drugo kulturološki, treće to je meni etički nula. Čovječe, odnosi ljudski se prave na ljudskosti poštivanja. Znači, vi recite šta ste. Kako se zovete? Kako da vam se obraćam? Ja ću se tako, i ja ću. Svaki nek odredi svoje. A onda što tražiš sebi, priznaj drugome što ne želiš da čine tebi. Nemoj činiti drugome. Vjerujte. A kad je tebe neko posljednji put uvredio? Evo, o tebi se govorilo i da hoćeš da praviš paravojne formacije, da uniformišeš studente univerziteta u Novom Pazaru, da spremaš ustanak, da malte ne islamsku državu, a sad te dočekuju kao prijatelj. Vidite ovako. A ti si rekao da je to bila neka pozorišna predstava na ulicama Novog Pazara. Ne, ovako. Prvo, mene je vrlo teško uvrijediti u mom prisustvu, bez posljedica. I zato još nema takvih velikana koji to mogu i smiju bez posljedica. Drugo, zato nema... Tebe čak ni Šešelj se nije usudio da vređa. Eto, vidjeli ste, iako sam... Evo, čak ste vi vodili jednu emisiju koja je krajnje intelektualna i kulturna. On koji vređa svakoga čoveka u Srbiji nije se usudio tebe da vređa. Eto, vidjeli ste i to, iako su moji protivnici šta ćeš ti s njim? Pokušali, evo, ti sa njim, ti se družiš,
ti si to dogovorio i tako dalje, a vi dobro znate da li je šta moguće sa njim dogovoriti ili ne. Prema tome, znači, to je činjenica. Jedna druga stvar je da oko vrijeđanja, naravno ono što mene vrijeđa su ove stvari na koje reagiram. Jer mene ako uvrijedite moj narod, uvrijedili ste mene. Drugo, ako uvrijedite ljudske vrijednosti, uvrijedili ste mene. Vi ste vidjeli, evo, nema veze da li je to... Šta ja imam sad, ja mogu, na svako pitanje oko Albanaca ja mogu da izbjegnem, da ne komentarišem. Da kažem šta me briga, to je rat između vas i Srba. I da trljam ruke, pomalo da pripalim, jel tako? Ali ne mogu, ja sam čovjek koga vrijeđaju, koji baštini vrijednosti ljudske, neovisno ko je povrijeđen. Ja sam zbog toga mnogo puta drljao u školi dok sam bio, u vojsci dok sam bio. Uvijek sam stao na strani slabijeg. I onda je to problem, šta se kaže ti miješaš, što se tebe ne tiče. Svako vrijeđanje ljudske vrijednosti se mene se tiče. I treća stvar koja jeste činjenica, ja sam, dakle, ulaskom u politiku razvio politiku pomirenja. Politiku koja je previše par excellence idealistička, koja nije popularna. Istina, jedan značajan dio mojih sagovornika u Beogradu to prepoznaje, iako je tu još jedna konfuzija, treba da se to sve izdiferencira. Znači, još jedan dio mojih sunarodnika misli da će mene Beograd da usisa kao prethodne političare iz Sandžaka, da su možda ja pravim neke dogovore interesne i tako dalje. Naravno, ja se toga ne bojim zato što će vrijeme pokazati. Ja znam svoje principe i znam šta hoću i šta neću. Jedan dio srpske javnosti me prihvatio kao sagovornika, drugi dio me formalno prihvatio, kažu ma opasan je on, prepametan, može onda prevrne ćurak i tako dalje. Naravno, ja dozvoljavam jedno i drugo. Ja sam kazao i predsjedniku Republike i svim mojim sagovornicima, ja ću biti u Beogradu dok budem imao ozbiljnog sagovornika. Jer politika pomirenja se ne sprovodi jednostrano. Ona mora imati drugu ruku, kao kad se rukujete. Prema tome, dakle, i ja dok god to budem imao, to nimalo nije lako, pogotovo zadnjih godinu, dvije su poremećeni odnosi sa Bosnom i sa Bošnjacima, to mi otežava ovu djelovanje u politici pomirenja, ali ja zaista insistiram na toj politici ne zato što mislim da tu mogu dobiti glasove, siguran sam da bi ih talasanjem nacionalnih osjećanja dobio mnogo više glasova, ali zaista ne mogu da prodam principe za glasove. Jedan od mojih principa ulaska u politiku je bio vratiti etiku u politiku. Prema tome, ja ću tome ostati dosljedan. Hoće li me birači nagraditi, kazniti, koliko će me prepoznati srpski birači, koliko bošnjački, zaista je to neizvjesno, ali ja sam ovu politiku razvio zato što mislim da ona nema alternativu. Ja ću na njoj insistirati, ko mi god u tome pomogne, mislim prvo da pomaže sebi i da radi pravu stvar, a ja ću mu svakako biti zahvalan. Hvala puno. Hvala i vam. Nadam se da ste uživali. Za još ovakvih videa pretplatite se na naš YouTube kanal Fitketo Motivational.